Lelapa la Sekole Ga-Makgato Limpopo le re le jele Keresemese e bosula ka mora hore Melitah Sekole a hlaselwe ke dintja tse pedi tsa di pitbull nakong eo a neng a le tseleng e yang mosebetsing matsatsi a mabedi pele ho Keresemese. Melitah o hlokahalletse sepetleleng sa Pietersburg ka Labohlano le fetileng. It has shattered us in a way that we are forced to handle the pressure, the feeling that we have lost the person who has been catering our needs in many ways. Mokgatlo wa batjha wa ANC o ne o etelletse pele boipelaetso ho ya station sa sepolesa moo ba ipelaetsang ka hore sepolesa ha se tsebise lelapa ka diphethoheng ena. What we want is simple. Those animals must be taken away either by SPCA or they must be given to zoo or nature reserves. Baahi ba ikutla ba sa bolokeha ka mora tlhaselo ena. We are playing with the owners of the pitbull to put them safe or maybe take them away from the communities. If they can attack the people, those whom are working at the very same farm, which they sometimes feed them. What about us, whom they don't even see us around? Monga dintja tsena e leng Tjhabeleng Masebe o tlile ho hlahella kgotla lekgetlo la bobedi ka Labone ka diqoso tsa polao ntle le maikemisetso.